Kulumak lishabil esilli qaqwa Jesucristo hoits ibaom San Mateo. TikTok istakwe bristolom sali hukup renakte ishik kumpak aliha. Utaan toh tisakrabiye kwan litenamit. Utnak ak sakrabiye litenamit kitakek churut sul chitihok shunes. Nakiok lekokjing kwan sak aran shunes. Awan li hukup ak snaktok chi usrik indi choch. Kau na ek asig Spanish kau okliha. Spanak sa isakom ikyoke prishik. Ak sakeu chikre ko oli Jesus chistawale. Jo chipek chiruli palau. Ut ebrish solom nakkeril chipek chiruli palau. Ke sat ol ut kesh khapure chistebal. Chik aho shiu nak aan hun anu. Awan ali Jesus TikTok irat naheb ut kishje. Kawakechol lainin Mexicoak. Kichak oklak Pedro ut kishje. Aqua wilaan taklain jishika kut inchiro liha. Kim Ki elek lak Pedro sali hukup. Ki ok chipek chiruliha. Ut ko ok wangkili Jesus. Awanan nakiri likakwil kishuwak ut nakki ok chisube kishapre. Aqua chinakol. Di Jesus TikTok kishje lirok. Kishchap ut kishjere. kachin la papalat queen. Kaut nas kuiban la cho. Tohanak ketakek sali hukup. Ut anamili ek. Ebli kwangkep sali hukup. Keshkwik urip chislok ninkil ut keshje. Relik chijal nakralalat lios. Ut nakehulak humpak ali palau. Kose okak chitrotel sa estepar Genesaret. Ebliquing licuanqueb aran TikTok esnauru li Jesus. Que espuktesi resin telakbal sa chishunil najej aan. Ut que eskamchak chishunile bichak rikin. Que es amal chiru nakahak tashak relira teshe. Eblihokal que chokre que irajek. Ratin likakwa. Aqua no